ноҳияи дустиро мо бештар бо мамнӯъгоҳи давлатии Бешаи Палангон метавонем муаррифӣ намоем. дар ҳудуди мамнӯъгоҳ намояндагони содатаринҳо, испанҷҳо, гидраҳо, кирмҳо, нармтанҳо, тортанақшаклон ва ҳашаротҳо ва се паҳн шудааст. аз ҳама сершумортарин гурӯҳи ҳайвоноти мамнӯъгоҳ ин ҳашаротҳо мебошанд, ки ҳаёташон бо дарахту бутаҳои мамнӯъгоҳ зич алоқаманд аст. олами набототи мамнӯъгоҳ хеле бой аст. мувофиқи маълумоти олимони соҳа дар ҳудуди мамнӯъгоҳ беш аз 600 намуди растаниҳо мерӯянд. аз ин миқдор 322 намуд растаниҳои хӯроки чорво, 49 намуд растаниҳои техникӣ, 44 намуд растаниҳои дармонӣ, 10 намуд растаниҳои муфтхӯр ва 22 намуд растаниҳои заҳрнок мебошанд.
برنامه دولتی رشد حدودهای مخصوص حفظ شونده برای سالهای 2005-2016 دلیل گفته‌های بالااند. ضرورت حفظ گوناگونی بیولوژی را به نظر گرفته در یکی از برآمدهایشان ابراز نمودند که ذخیره‌های بیولوژی گنجینه عمومی بشری‌اند و تدبیرهای دلخواه آید به نگهداری گوناگون نوعی بیولوژی خصلت ترانسمیلی دارند و نه فقط به کشورهای علاهیده بلکه برای منطقه‌ها عموماً جامعه جهانی سودآور هستند. زیرا نیست شدن هر نمودی نباتات و حیوانات باید باعث نگرانی تمام جامعه جهانی. خیلی هم نادر است. دیگر خود ناحیه باشد با انار باغ‌ها و البته ماهی پروری برای مردم آشنا است. موضع‌های